Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungele-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ocashional esisenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke wethele zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngakwenza-ke kona-ke nje lapho-ke njengamanje usicindezele-ke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke udawunilode lona namhlanje nje sonke sazi isikhathi ku-trend-a-ke laphana-ke ama-results-ke abe-trend-a-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekuthiwa-ke u-IEC washintshile-ke wa-add-a amanye-ke add-a ezinye-ke izibalo kulama-results nje bese-trend-a-ke sithombe ey'nkundleni zokuxhumana. U-IEC na-ke usuvele waphumela obala-ke wacacisela-ke abantu-ke laphana ukuthi-ke u-IEC ucacisa ngokudideka-ke ngemiphumela yokhetho-ke ngemuva kwezibalo ezintsha-ke esezivele kwiwebhusayithi yayo. Ithe abavoti bebenikezwa amaphepha amabili okuvotela-ke abazoya ephalamende likazwelonke nelilodwa labazoya kuhulumeni wesifundazwe. Ithe i-IEC ihlanganise amavoti kazwelonke, national ballot, nelezifunda, region ballot, nokuyingakho kubhalwe u-N+R emiphumeleni. I-IEC uchaza-ke laphana-ke ngokushintsha-ke kwezinamba-ke laphana kwiwebhusayithi yayo-ke laphana-ke. Mina sekucela kuwe laphana ukuthi ungene kuma-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga ini-ke usicindezele ngebhathini nje u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ocashional esisenti-ke elimnyama-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje sizolo sikulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi ukuze zingakuphuthi-ke nje wena-ke lapho-ke ngakho-ke usicindezele-ke lelo bhathini nje subscribe njengamanje.